Bado najiuliza, moyo ungekuwa nje hivi ingekuwaje? Yani unachokiwaza nione, ninachokiwaza uone. Mbona ingekuwa ni hatari? Ipo sababu Mungu aliuficha moyo usionekane, maana ungeonekana wengi tungechukiana, maana ungeonekana wengi tungeshakosana. Hiyo siri isingekuwa siri tena, yale yaliyojificha yangeonekana, na ukweli ungewekwa bayana. Pale haki ilipofichwa ingepatikana. Maana mwingine anacheka usoni, kumbe anakuroga moyoni. Mwingine ni rafiki machoni,